Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe Mazibiganiro Bizubibo. Bakunze urubuga rw'uburezi by'umwihariko abakunda uburezi Official TV, turabaramutsa turizera yuko mumeze neza, ariko kandi nyabona abo bitameze neza mukomere. Ntabwo mu by'ukuri ubuzima buhora ari bumwe, ntabwo bugenda umujyi umwe, iteka buhora buhindagurika. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikaba byagenze ukundi. Ngayo nguko rero niko ubuzima buhora bwubakitse, niwo murongo wabwo, nirwo rugendo rwabwo, niko bumeze, niko buteye. Abenshi bibwira yuko bagezeyo, ugasanga baribagirwa ejo habo hahise, cyangwa se ugasanga barirengagiza abo basize inyuma, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byari bikwiye kugenda. Nyabona rero wowe wagafashe, dore yuko ariyo mvugo igezweho ubu, nyabona wowe umeze neza, uri mu bihe byiza, ibuka abo wasize inyuma, ibuka abakiri inyuma, ibuka abatari mu bihe byiza, ubafata ukuboko nabo ugerageza ubakureyo. Hanyuma kandi wowe uri muri ibyo bihe ubona bidasobanutse, ubona bitagushimishije, ubona bisa naho bikuyobera, gerageza wihangane, ntubihe umwanya, ahubwo urwane no kugira ngo ubivemo. Reba imbere ni heza, ejo bundi bizaba byagenze neza. Dukomeze rero twiganirire. Jyewe ndi Fidèle de Jésus, iyi ni Uburezi Official TV. Ntabwo twari duherukanye cyane mu kuganira ku biganiro runaka bisa naho byihariye, ariko kandi bifite injyana y'ikiganiro mbarankuru. Uyu munsi turaganira ku muyobozi ukomeye abantu benshi bakunda kwemera, ariko kandi ni nabyo, ni umuyobozi ukomeye, haba mu gihugu cye ayobora, haba mu bindi bihugu bigize imigabane yindi y'isi. Uburyo akomeye, uburyo bamufata, uburyo avugwa, nibyo koko usanga ari umuyobozi ukomeye. Uwo nta wundi rero ni nyakubahwa Macron Emmanuel. Turavuga ku rugendo aheruka gukorera mu gihugu cya Kenya, aho ni muri Afurika y'Iburasirazuba, yewe ni n'igihugu cy'igituranyi kiri muri East Africa, ariyo natwe duherereyemo. Turarebera hamwe rero uburyo yaje kwigarurira imitima y'Abanyafurika, cyane iy'Abanyakenya, ubwo yageragezaga kwisanisha n'imico yaho, akabasongera kawunga bakayirya bishimye cyane. Abo bari kumwe baratangaye uburyo yacumbye kawunga akayisonga neza cyane rwose, ku buryo bayiriye bumvaga iryoshye cyane. Uyu muyobozi rero ntabwo yigeze yita kuri protokole, ndetse ngo yite no ku byubahiro byinshi aba afite kimwe n'abandi bayobozi b'ibihugu, ahubwo yagerageje kwisanisha n'ubuzima bw'Abanyafurika, by'umwihariko Abanyakenya, maze basangira kawunga ndetse banayisangira ari we wayitetse. Mu gihe abayobozi benshi bakomeye ku isi bakunze kugaragara bari hagati y'abarinzi benshi mu modoka zihenze, bavuga amagambo yanditswe mbere, bakanasezera badasabanye n'abaturage, hari umuperezida umwe watunguye benshi. Ubu ni perezida w'igihugu gikomeye ku mugabane w'i Burayi, igihugu gifite amateka akomeye muri diplomasi y'isi, igihugu cyagize uruhare runini mu mateka ya Afurika. Uwo nta wundi ni Emmanuel Macron, ariko icyo gihe ntiyari yaje muri Afurika nka perezida usanzwe uza gukora inama agahita agenda. Yagaragaye yiruka mu mihanda ya Nairobi mu gitondo cya kare, aseka, abira ibyuya, ari kumwe n'icyamamare mu gusiganwa ku maguru ku isi, Eliud Kipchoge. Nyuma yaho ibintu byarushijeho gutungura benshi. Perezida w'Ubufaransa yicaye imbere y'inkono afata umwuko wo gusonga kawunga, atangira kuyarikira amazi. Yari kumwe n'umutetsi w'Umunyakenya Denis Ombachi.
Abantu benshi rero barebye ayo mashusho ndabara abatari bahibereye bibajije ibintu byinshi, aho bamwe bibajije bati ese uyu ni perezida koko? Ese ni uburyo bushya bwa diplomasi cyangwa ni ubutumwa Macron yashakaga guha Afurika? Kuko mu mateka ya politiki mpuzamahanga si ibintu bisanzwe kubona perezida w'igihugu gikomeye nk'Ubufaransa yicisha bugufi kuri uru rwego. Ni iki kiri inyuma y'iyi myitwarire? Kuki Emmanuel Macron akunze kugaragara asabana cyane n'abaturage? Ese ubu buryo bwe bwo kwitwara bumufasha iki muri diplomasi y'isi kandi Afurika ibibonetse? Uyu munsi tugiye gukora urugendo rurerure mu buzima bwa Perezida Macron Emmanuel nk'uko twabibabwiye. Turebe rero uko abaho, uko ayobora, uko yitwara iyo ari mu Bufaransa, uko agenda agaragara nk'umwe mu bayobozi bifuza kwegera abaturage kurusha uko biba bisanzwe. Ariko cyane cyane turebe ubutumwa bukomeye bwihishe muri ayo mashusho ya Macron atetse kawunga muri Kenya. Tugiye kubanza kureba urugendo rwa Macron, umugabo wahinduye politiki y'Ubufaransa. Emmanuel Macron yavukiye mu mujyi wa Amiens mu Bufaransa mu mwaka w'1977. Mu buto bwe abamwigishije bavuga ko yari umwana ukunda gusoma cyane, utekereza kure kandi ukunda ibiganiro byimbitse. Ntabwo yari umuntu ukunda ubuzima bwo kwigaragaza cyane nk'abandi banyapolitiki benshi. Yize amashuri akomeye cyane mu Bufaransa, aza no gukora mu rwego rw'imari n'ubukungu. Nyuma yaho yinjiye muri politiki akorana n'uwari perezida icyo gihe François Hollande, ariko igihe kitari kinini Macron yatangiye gutekereza ibintu bitandukanye n'ibyari bisanzwe muri politiki y'Ubufaransa. Yabonaga ko abaturage benshi batangiye kurambirwa abayobozi bavuga cyane ariko badakora ibikorwa bifatika. Nibwo yafashe icyemezo gikomeye cyo gushinga ishyaka rye bwite. Abenshi baramusekaga, abandi bakamuca intege, bakavuga ko ari muto cyane, ko adafite ubunararibonye buhagije, ko atazigera atsinda amatora. Ariko ibintu byarahindutse. Mu mwaka w'2017 Emmanuel Macron yabaye perezida w'Ubufaransa akiri muto cyane ugereranyije n'abandi bamubanjirije. Iyo ntsinzi yahise ihindura byinshi muri politiki y'Ubufaransa. Hari ikintu kimwe cyihariye kuri Macron: akunda cyane kwereka abantu ko atari kure yabo, akagaragara nk'umuyobozi wegera abaturage cyane. Mu bihe byinshi yagiye agaragara aseka n'abaturage, abaramutsa mu buryo bworoheje, akifotozanya n'urubyiruko, agakora ibikorwa byoroshye abantu benshi batari bamenyereye kubona bikorwa na perezida. Hari igihe yigeze kugaragara akinira umupira ku kibuga kimwe hamwe n'urubyiruko. Hari n'igihe yafashwe amashusho ari kuganira n'abaturage mu mihanda nta nkomyi nyinshi za protocole. Abasesenguzi bavuga ko Macron azi neza uburyo amashusho n'imbuga nkoranyambaga bikora muri iki gihe. Uyu muperezida yumva ko umuyobozi w'iki gihe atagomba gusa kuba umuntu uvugira mu nama zikomeye, ahubwo agomba kwereka abantu ko ashoboye kubegera. Ni uburyo bwo kubaka icyizere, ni uburyo bwo kubaka isura nziza, kandi ni uburyo bwo gukurura urubyiruko. Turebere hamwe rero ibijyanye n'urugendo rwe muri Kenya, uko rwatunguye isi yose. Mu minsi yashize Kenya yabaye ihuriro ry'ibiganiro bikomeye hagati y'Ubufaransa na Afurika. Hari habaye inama ya Africa Forward Summit. Abakuru b'ibihugu, abacuruzi, abanyapolitiki, abashoramari bose bari bateraniye i Nairobi. Ariko mu byo abantu benshi bibutse kuri urwo rugendo si amagambo yavuze mu nama gusa ahubwo ni imyitwarire ye. Mu gitondo kimwe cya kare Macron yabyutse ajya kwiruka, kandi ntiyirukankanye n'umuntu uwo ari we wese, yirukankanye na Eliud Kipchoge, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu mateka y'isiganwa ku maguru. Aya mashusho yahise akwirakwira ku isi yose. Abantu babonye perezida ukomeye
ukomeye, utari mu modoka y'abarinzi, utari mu nama yambaye kositime, ahubwo hari umuntu usanzwe wirukankana n'abandi. Ariko nyuma yaho hari hagikurikiraho ikindi kintu gikomeye kurushaho. Mu gihugu cya Kenya, kawunga ni kimwe mu biribwa bizwi cyane. Ni ifunguro rifatwa nk'iry'abaturage basanzwe. Ni ifunguro rifitanye isano n'umuco n'ubuzima bwa buri munsi. Iyo perezida w'Ubufaransa afashe umwuko akinjira mu gikoni agatangira gusonga kawunga, icyo gihe ntabwo biba bikiri ibintu bisanzwe. Macron yagaragaye aseka aganira n'umutetsi Denis Ombachi, agerageza uburyo bwose bwo guteka nk'umunyakenya usanzwe. Nyuma aza no kurya iryo funguro hamwe n'imboga za sukuma wiki. Aya mashusho yakoze ku mitima y'abantu benshi muri Afurika, kuko abayobozi benshi bakomeye ku isi bakunze kuza muri Afurika bafite intera nini n'abaturage. Baza bafite umutekano ukabije, bakicara mu mahoteli y'akataraboneka, bakagenda batarigeze bakora ku buzima busanzwe bw'abaturage. Ariko Macron yashatse gutanga indi shusho, ishusho y'umuntu ushobora kwegera abaturage, ishusho y'umuntu ushobora gusabana, ishusho kandi y'umuyobozi ushobora kwicisha bugufi. Kugira ngo twumve impamvu aya mashusho yavuzwe cyane, tugomba kubanza kumva amateka hagati ya Afurika n'Ubufaransa. Mu myaka myinshi ishize, Ubufaransa bwagize ubukoloni mu bihugu byinshi bya Afurika. Aya mateka yasize ibikomere byinshi. Hari aho abaturage bagize uburakari, hari n'ahagiye haba kutizerana hagati ya Afurika n'Ubufaransa. Mu myaka ya vuba, ibihugu byinshi bya Afurika byatangiye gusaba ubwisanzure burenzeho. Hari aho abaturage batangiye kwamagana uburyo ibihugu bikomeye by'i Burayi byivanga mu bibazo bya Afurika. Ni muri urwo rwego Macron yagiye agerageza kubaka umubano mushya, akavuga ko Afurika ikwiye kubahwa nk'umufatanyabikorwa, atari nk'umugabane ucungirwa hafi. Niyo mpamvu ibikorwa bye nk'ibi byo kwegera abaturage bifatwa nk'uburyo bwo kugerageza guhindura isura y'Ubufaransa muri Afurika. Muri iki gihe cya interinete, amashusho afite imbaraga zikomeye cyane. Ifoto imwe ishobora guhindura uko isi ibona umuyobozi. Video imwe gusa ishobora kubaka cyangwa igasenya izina rya perezida. Macron ibyo arabizi cyane. Iyo abaturage babonye perezida usonga kawunga, babona umuntu usa n'uwicisha bugufi. Iyo bamubonye yirukankana na Kipchoge, babona perezida ukunda ubuzima busanzwe. Iyo bamubonye aseka n'abaturage, babona umuntu ushobora kwegera abandi. Nicyo bamwe bita rero soft diplomacy. Iyi ikaba ari diplomasi yubakiye ku marangamutima y'abantu, ku mashusho no ku buryo abaturage bumva umuyobozi. Aha rero buri wese ashobora kwibaza niba mu by'ukuri hari ukwicisha bugufi cyangwa se hari strategy za diplomasi. Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza. Ese Macron aba ari wenyine cyangwa aba ari gukora politike y'amashusho? Ukuri ni uko bishobora kuba byombi, kuko umuyobozi wese mukuru ku isi azi akamaro k'itangazamakuru. Ariko kandi umuntu ntashobora gukina role imwe buri gihe igihe kirekire, niba atabikunda cyangwa bitamurimo koko. Abantu benshi bakoranye na Macron bavuga ko akunda gusabana, akunda kuganira n'abantu, kandi akunda kwiga imico y'ibihugu asuye. Niyo mpamvu yageze muri Afurika ataba ashaka kuvuga gusa muri conference, ahubwo ashaka no kwegera abaturage. Urugendo rwa perezida Emmanuel Macron muri Kenya rwasize ubutumwa bukomeye cyane ko ubuyobozi budakwiye kuba urukuta rutandukanya abayobozi n'abaturage, ko umuntu wese niyo yaba perezida w'igihugu gikomeye gute, agomba kwibuka ko ari être social.
umuntu abaho hakaberaho abandi, kwicisha bugufi, gusabana, kwegera abaturage, kumva imibereho yabo, ni ibintu bishobora gutuma isi iba nziza kurushaho. Abayobozi benshi ku isi bashobora kugira ingufu, ubukungu cyangwa intwaro, ariko abaturage bazahora bibuka cyane abayobozi bafite umutima wa kimuntu, kuko amaherezo abantu ntibibuka gusa amagambo y'abayobozi, ahubwo bibuka uburyo babumvishije ko nabo bafite agaciro. Inshuti bakunzi bacu rero, ni ahangaha dusubikiye inkuru yacu. Turabashimira cyane gukomeza kubana natwe, mujye mukomeza kudushyigikira muduha like kandi muduhe comments ahagenewe kujya ibitekerezo. Ku badusuye bwa mbere muduhe subscribe, biradufasha cyane. Mwari kumwe rero nk'uko nahoze mbibabwira ruguru na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.